पाउगी थोरम सब यादरी खाई पुनः पुराजी खुमुसम तराम लोग सब गलोन खुरुमजरी औदिंग असि फोंबा हुयेलम पाउ चेदगी लोग सब मरोय पाउ सिंग मियाम दा पाउदम जरी औदिंग असि की ओइबा मरोय पाउ सिंग स्पेशल कोर्ट इन दी NPS मनपुर चई अनि की ममांग दा फिक्स फॉर जजमेंट की दमक लिस्ट तौखिबा यावना केस ओंगी जजमेंट लौथोक्तरी एस्कोर यावरबसु सेन मुलहनगनु हायबदा लेंगांग न होय हायद्रे ओल टेंकर की ड्राइवर संगे स्टीयरिंग पाइदबा होक्रे बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शेजाद पुनावाला रिजाइन तौखरे पेट्रोल नुमित मापनिगी लेरी LPG नुमित तरेनिगी केरोसिन अमसुंग डीजलना नुमित कुंथ्रागा तरेत अमदी नुमित कुनगा मंगानिगी लेरी मणिपुर एजुकेशन सर्विस नाथैदुना थमलिबसी एजुकेशन डिपार्टमेंट मांगनबा थौनी MSF चुरचांदपुर की जोमी काउंसिल की म्यूजिक चीफ मिनिस्टर का उनररे चही अहुमगी मतुंग दे इम्फाल दा अमु हन लाप फंगले हायना नुंगाइबा फोंदोखरे असेंबली की गेट सो लुनसिल लुबदगी इमा की मैरा की प्रेसिडेंट यावना नुपी मंगा फाजिनखरे सेंसस अमसुंग डेमोग्राफी की कंसल्टेशन पांगथोखरे लोइना MU की रेगुलर वाइस चांसलर हाप्तबदगी प्रोफेसर हेमा कुमार नंगसीदगी BC इंचार्ज की थबक पूरगनी औजी मखा ताबा मरोय पाउ सिंग पिजरी मणिपुर दा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हाइबगी थौदोक थोलब्रा स्पेशल कोर्ट इन दी NPS मणिपुर न चयनी की ममांग दा फिक्स फॉर जजमेंट गिदमक लिस्ट तौखिबा यावना केस ओंगी जजमेंट लौथोक्तरी औजी हुयेन ब्यूरो दगी लौबिरसी मालेमगी ओइना लैबाक पुनमक्ता लैरिबा वायलेंसंगसिंगना चथब ट्रायल की जजमेंट अमसुंग ऑर्डर थेंगथना लाउथोकपना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हाइबगी वाफम चोंथोरक्तुना ngang संगबा हौरकपदा नतना इंडिया की ओना सुमफम पुनमक्ता लैरिबा लावा सबऑर्डिनेट कोर्ट सिंगदगी हौरगा ख्वादगी वांगबा वायल संग ओरिबा सुप्रीम कोर्ट फावदा करिगुंबा केस पिटिशन चिंबगी वायल ऑर्डर मतम सांगना पीदबदगी वाफम असिसु लैबासिगी मियांगी चिंदो लैतोंदा पकनरपगी मनुंग सन पिकलब मणिपुरदसु वाफम असिगी थौदोक थोलब्रा हाबगी वांग हंगनरकले मणिपुर पिक्चर अबसु म्यामागंखै लोनब लैबगी मथक्ते इलीगल ओइबा नार्कोटिक ड्रग्स सिंग स्टेट असिद पुसिलपगी चांग वांखलपदा नतना सुंगफम फैक्टरी न चिंगबा लिंखनरपा अमदि सिंगी डिस्ट्रिक्ट खरदना पोपी पांबी सिंग पाक्तना थारकपदगी कुमजाल सिंगनी 19 द मतम अदुगी स्टेट लेंगाना वार ऑन ड्रग्स की कैंपेन हौदोक्तुना इलीगल ड्रग्स सिंगा मरी लैनबा थबक थरम सिंगी मथक्ता अकनबा थबक लौखललिबनी थबक सिंग असिदा नतना उरिपोक सेराप कोर्ट कॉम्प्लेक्स द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सस्टेंशन एंड दी NPS एक मरी लैनबा केसिंगी वायल अथु मतमदा चथनबा फास्ट ट्रैक कोर्ट फावबा लिंखतुना मथौ पांगथोक हलकलिबनी NDFPS एक मरी लैनबा केसिंगी ट्रायल चथनबा फास्ट ट्रैक कोर्ट फावबा लिंखलबसु मसिगी ममांगदा लंफेन कोर्ट कॉम्प्लेक्स दा लेरगलिबा स्पेशल कोर्ट एंड दी NPS मणिपुरदगी ngasiदगिना चाही अनि हेनबगी ममांगदा कोर्ट असिना फिक्स फॉर जजमेंट हाइना डायरेक्शन पीखिबा ड्रग मरी लैनबा केस ओंगी जजमेंट अमसुंग ऑर्डर ngasi जुलाई 19 फावबा लाउथोरकपा थेंगनद्री हारी हौजि मखा ताबा मरोय पाउसिंग पिजरी एस्को यावरबसु सेल मुलनगनु हायबदा लेंगान होय हायद्रे ओल टैंकर की ड्राइवर सिंग स्टीयरिंग पाइदबा होक्रे विजयलक्ष्मी लौबिरसी मणिपुर पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन ने थोरक्पा ऑल मणिपुर बंक LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी ने खुयक पीबा चेरोल अमदा चीफ मिनिस्टर दा था सी 15 मेमोरेंडम पिसिंदुने इम्फाल जिरीबाम लंबी NH 37 दे इलीगल टैक्सिंग टैंकर सिंगदगी लवन बिगन हायदन नुमित 15 की मतम पीदुन हायजखरबसु लेगा की माइकैदगी थबक तो ओंथोरक तबदगी चेरोल असिना लाउथोपगी मतुइन ngasiदगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिंगी ड्राइवर सिंग स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग चंगसिनबा होक्रे चेरोल असिदा चीफ मिनिस्टर दा नुमित 15 की पीखिबा मतम अदु ngarang लोदिंगै की मांगुनेना था सिगी 19 दा लेगा की अथॉरिटी का ऑल डेलीगेट मीटिंग अमसु पांगथोकी मिफम असिदे एलिगेंट टैक्स की इशू सिंगी मतांग खनदुना थवोंग असि नेशनल हाईवे सिंग चथदनबा एक अमा सेमबग लोनेना स्टेट की लो अमा सेमनबा फावबा सजेशन तौनकी हारी
मिफम अदुदा खनख्रबसु हिरम असिगी मतंगदा नाकल अनिमंगना चपचाब वारेप लौबा ngamdabadagi ngasidagi horduna memorandum aduda mangjongna phongdokkhibagi matungina steering wheel down strike ki khongjang changsil lagani haikibani khongjang asidagi changsingani haina ngarang lauthokkhibagi kan kanadani Imphal yauna tapaki oil pump kharada thaw loba lakpa miyamna queue sangna lepa hunakre oil pump kharadana petrol नील हाइदुना थाबसु यावरपगलोना ओइल पंप खरना थोंग हांगदबा यावरे खोंजंग असि हौखेबदगी इम्फालदगी जिरिबाम तमना चटकदबा ओइल टैंकर एलपीजी बुलेट ट्रक चामगी मथक्ता कथेन मानबिदा पंदुना लेख्रे मफम असिदा पल्लिबा टैंकर गी न लोकल ड्राइवर अमना पाउसे असिदा हाय इम्फाल जिरिबाम लंबीदा गाड़ी थौरिबा ड्राइवर सिंगना हाईवे असिगी फतबा लंबीगी सरुक सिंगदा खुदोंग थिनगाय ओइबा थौदोसिंग थेंगनबगी मथक्ता खुलाई पाइबा सिंगना मफम कयादा नमदुना सेन मुनबना सेल लेरक्तबदगी चरा हेनबा फावबा यावरे फिबम असिदा ड्राइवर सिंगना मतौ करमना लंबी असिदा गाड़ी थौबा ngamgdawribano hangkel hanglaki amarom the All Manipur Petroleum Product Drivers Association gi makedagi en Arun Hai Imphal Jiribam Lamida Logi Wangmada Namduna tax Loriba Singasi Miang Sangmina Matam Kayagi Mamandagi Lengaki authority the Taknarpani Ngasi Pawa Tabakta Onthoroktri Maramasina tax Lobagi Sangdi Nomagi Hengalakle Gari drivers sing Napiganing Gari driver sing amasung transporter sing na thawdo asigi matangda chief minister yauna wari sanarabasu yanaba poraktabadagi steering pai dabgi khongjang changchin bahorakpani lainga ka yanadriba phawa khongjang asi handaloi hairakhi cherak sida jiribangi mau sagumna CRPF ki convoy anina loaded truck chama yankai poduna Imphal gi damak khongsalakre गाड़ी सिंह असिगी मनुंगदा सीमेंट निफुगा मरी मेडिसिन तरा तरुक अमसुंग अतै चाना थनबा पोलम सिंग यावरी जिरिबामदा ओल टैंकर कुथ्रागा मंगा एलपीजी बुलेट कुनगा मंगा यावना लोडेड ट्रक चाबगा मरफू रोम लहौरी हायरी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शेजाद पुनावाला रिजाइन तौखरे हाना कांग्रेस दा यावरमबदगी बीजेपी दा यावरलबा मतुंगदा पार्टी एसकी नेशनल स्पोक्स पर्सन ओइबता नतना बीजेपी की संगनायरबा टेलीविजन की डिबेटर अमसु ओरखिबा शेजाद पुनावाला पार्टी असिदगी रिजाइन तौखरे माकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ता तौरकपा अपडेट की मतुंगिना माकी मिंगलोनना इरखिबा बीजेपी लौथोरखिबनी इखंग खंगौदना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मरु ओइबा तुंगिनबा अमा ओरखिबा पुनावालाना खंगौदना पार्टी असिदगी रिजाइन तौखिबगी चपचाबा मरम खंबा ngamkhidri नाकलमरोमदा माकी खोंथांग असिग मरी लेनेना बीजेपी की माइकीदगिसु वाफम अमता फोंदोरखिद्री पुनावालाना पार्टी असिदगी रिजाइन तौखरबसु बीजेपी खक्तना नाहाकपु नसाना सेमजब नरेंद्र मोदी गुम्बा मियोय अमा ओइबा ngamhalli haiba wafam फोंदोरखरे पेट्रोल नुमित मापनी की लेरी एलपीजी नुमित तरे निगी केरोसिन अमसुंग डीजल न नुमित कुंथ्रागा तरेत अमदी नुमित कुनगा मंगानी की लेरी थाव एलपीजी स्टॉक तर लेरी ड्राइवर सिंह स्ट्राइक तगुनी ताबन मियाना पाखत पोले तौबिगनु डायरेक्टर CFNPD होजी मखाता पाव पिजरी मणिपुर की पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर अमदी ड्राइवर सिंह स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग संगसे लगदी हाइबा ताबग मियाना अकीबा पाखत पफावदना हेन लेसिंदुना स्ट्रोक तौसिंदुना थमजिनबिगनु लमदम सिगी नोमदा चंगदबा यादरबा पोसैसिंग स्टॉक ते लेरी मणिपुर की ओना हौजी केरोसिन नुमित 38 निगी लेरी डीजल न नुमित 15 निगी अमसुंग पेट्रोल न नुमित 4 निगी लेबग लोनना एलपीजी न नुमित 3 निगी स्टॉक ते लेरी हायरी मणिपुर एजुकेशन सर्विस नाथैदुना थमलिबसी एजुकेशन डिपार्टमेंट माहनबा थौनी MSF मणिपुर एजुकेशन सर्विस खक्त नतन मसागी एक लेजबा यूनिवर्सिटी की रिश्ता फाउबा MCS द पुहनबा यानबा रूल सेंदोखरे हौजिक लेसिंगबम राजेश तगी लोबिरसे ह्यूमन रिसोर्स पुथोकतौरिबा ख्वाइदगी मरु ओइबा एजुकेशन लुइसंगबु सेंजाव येनफम ओंथोक्तुना थमले हाइना महैरोय सिंगी थबक थौरम कया लेपतना पांगथोरलिबा मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF की प्रेसिडेंट हिजम रोशन फोंदोरपगा लोइनना मिनिस्टर खरगी खुदसाबी थमनबा मणिपुर एजुकेशन सर्विसेज MES बु नाथैरगा थमलिबसी स्टेट असिगी एजुकेशन सिस्टम माहनबा सिनबा थौनी हाइनसु मारान सिरकली चुरचांदपुर की जोमी काउंसिल की म्यूसिंग चीफ मिनिस्टर का उनररे चही अहुम की मतुंग इम्फाल दा अमु हन लाप फंगले हाइने नुंगाइबा फोंदोखरे
Mihong lising ani kunga humdodagi haurukiba Manipur ki tamthiraba lal asigi haurupam wariba Chosapur the base toba jomi gi tongan ba loop ahungi musingna ngasi Chief Minister Y Khemchan ga unarabada chai ahungi matungda amuhanna Imphal da lakpa phangle haidona nungaiba phundoklamle hairi Chief Minister ki secretary ki thorpa chirol mana hai United Organization Jomi Chief Association amachung Jomi Council gi musing na ngasi bauparada leba Chief Minister ki secretariat ta lakpada Y Khemchan taramna okre musing ngasi pangthok ki mifam da makoina Manipur ga mari leinaba tongan mai isu sing pukal ki bugalone na lengang na ing tapa mausa gi phibam hanjalaknaba honabada ma khoi su mating pangani haibagi thajab piram le hari Mifam madoda musing na amaga marakta thajaba hengalanaba thabak laukhanaba haudoklambga lonena Chosapur da multi utility hall ama sabinaba hajarum ki hari makogi khongjang ase ahan boina loop ahum punna Chosapur dagi Imphal da Chief Minister unanaba lakhibani phibam masina law and order gi phibam phagalale haibadu utpaga lonena tongan ba furup sing marakta free movement gi khongjang hanjilakle haibadu takle hari Mihut Singhi Marakta Lekidraba MLA Bungjagin Baltegi Machanupa Joseph Balte su yauruktu na makoina state asida ingtapa amasung chakotpa hanjilangnaba miyeng thamli hana su phongdoklamki hari Mihut Singhi manungda Jomi Chief Association gi Vice President P Guite United Jo Organization gi Liang Khangkhup Jo amasung organization asigi yauna Jomi Council gi Mihut Singh yauki Chief Minister na su miyoi tara marigi kupu asida lenga ki makedagi athu matamda ing tapa amazun si chanaba hanjilaknaba honari habagi thajaba phongdokki haire hoji makhata ba maroi pau sing pijari assembly ki gate solon silubadagi magi mairagi president yauna nupi manga phajinkhre sahi om helaklaba Manipur gi lala sigi warosin puragna assembly gi nongjomi pamna trabasu special session famduna musing na khanau haibada thabak tu onthorokte haibadagi khosau naraba imagi mairagi president ye Sujata na luching baluba sigi thaumi singna singmairong da leiba assembly gi main gate ki solen lonsilubadagi president yauna thaumi manga police na pharga lampen PS ta thamkhre haire Kangpok pida IDP singna makogi saksel pidre haiduna protest tawkhre Sahi yaumi hanjilaklaba Manipur gi langi thaudok sin maram moduna lanjena duna relief camp singda amasung asan baka da changna phamlogduna leirakliba Kangpokpi district ki IDP singna makhogi pifam thokpa saksel gi sempham direct benefit transfer DPT gi khuthang da pirakhibadu numit kharni gi oina piraktre harduna Kangpokpi district headquarter da ngasi wakat khongjang changsinkhre Kangpokpi district internally displaced Welfare Committee na sinma khongjang asida IDP singna mayokna awaba sing marik sumna pankhi mathau ningthina pangthokpa ngamdraba lenga sina Manipur gi miyam kham thengna wahalle nupi maru se Manipur and peace haibagi wan tho khangdraba mathau ningthina pangthokpa ngamdraba lenga sina Manipur gi miyam kham thengna wale Housing Manipur da tholiba chai ahum helaba irang si athubada losinaba akhanaba poram amma yathoktuna assembly kau warep lau haina point manga yauba memorandum ama haukiba me kunga tareta governor Ajay Kumar Bhala da pisinnabu honabada police ki athing marakta akhanaba nupi maruk ki member tarani thogi mihunna lok bhavan da changduna governor ki secretary da RR Chanduna khusina khibani haina wal Manipur nupi maruk ki secretary S Hais Purnima sina phungdokre Laingana tumina laisiliba karigino athubada miyar phasing phaduna achumba wayel piu Naga misam istilina taruki asiba masa genuinski molta thamlokpa numi yankai ni helalakpa phawba laingana tumina laisiliba karigino athubada miyar phasing phaduna achumba wayel piu haina uripo apun malup UAL gi general secretary Samom Dhrubana phongdokre Churchampur da nupa mai singna senthakre Haukiba numit kharni sida Manipur gi Churchampur district da nong kanna chubadagi district sigi bal beng da ising isau thoktuna ireina nupa ma chenthakre thiba khangdana lairi hairi athauba singi imung manung yawa da saruk yagadabani Ipurup kidama lampham da thawaina pontha pikraba athauba singi imung manung yawa ana singda aikoina saruk yagadabani amadi mateng pangpham thoi haina Indigenous Peoples Association of Kangleipak Ipaki President KSI Somen Rona phongdokre
Laingake school singda mahiroi sing hanadagi masing hengalakpagi mamitari CM Kumjal singani tarama pandagi haudokiba school phagadan si mission gi makhata tongan ba Laingake school mahiroi sing phagalapagi mami chauna taba ure Laingake school singda mahiroi sing hanadagi masing hengalakle haina si Mr. Y Khemsana phungdokre Ujilo selakpada mapalang yoiba maroi pausing amu pijari E20 gi watho Kejriwal na national campaign satanaba thorang tawkhre Central Lengan petrol da ethanol chada kunyan na yona ba policy chanan kharba matung E20 haina khangnaba ethanol yalaba thaw makhala sigi mayokta opposition amadi miyamna yaninda bi kholaw lawdana khongjang chansi laglibasi hayeng August amada hanadagi henna kanba khongjang changsinduna lenga ki thawongbu yaningda ba utkadori Births and Deaths Amendment Bill ayawa pikre Thasigi kunda khongjang changsin kiba mahiroi singda police na ka henbe action lokhat kibabu yaning da phonok to na opposition na kholaw lawring lenga na lok sabha da registration of birth and deaths amendment bill singani kunga taru puthok to na charang na ba marakta bill sigi matang da sukhan khanada na house asi na ayawa pikre bill asina miyamagi pokpa amasung sibna singba maroi ba event sing asi matam chana authority singda report ta hona ba honari karigumba report ta honda ba tarbadi judicial magistrate ki order mathau tahan gadawri hari Assam isau da sigiba mi masing marfu yokre Assam gi sing isau gi phibam kharma kai han takraba su mafam kaya da khudung thiningai oiba phibam da adumak leiri Sibsagar district ta nauna miyo yani sing isau asida sikiba galonena sai asida Assamgi sing isau da sikiba apuna masing marfu yokre Haujik Golaghat Sibsagar Biswanath Sarai Dio Kamrup Jorhat Demaji amadi Down district ta ising isau na miyo lak ani hen awaba mayok na halli hari Case laiba MP sing de miyeng sangu Jantar Mantha gi khongjang da Modi bu thina chairuba nupi amagi mathakta criminal case register torpa bu Kokro Janata Party CJP na yaninda ba phongdok khibaga loinana party asigi spokesperson Sarup Das na sigum wathok ama thokpa matamda defamation proceeding oina chathana bohona bagi mauta authorities singna criminal justice system lana sinanaba honaribasi laibok thibani haiki Central Lengan chahi kunmanga khakta ngaribi nupi amagi asawbada onsinduna criminal case register tawgi mauta parliament ta phamliba criminal case kaya leiriba MP singda oina mai onsinbiu haiki hojik sanabagi paw Jadumani Madembam gold medal bout yaukre Asmita na judo da gold lore School lane yumu oduna Glasgow da chathariba Commonwealth game lisingani kungatar ki boxing masana da nupai keji yankai mangagi ngasi thinakiba semi final bout India represent tawriba Manipur dagi Jadumani Madembam na mahaki lamba wariba Namibia ki boxer Philip Pumulo Mukta Kela Hosep Maithi ba piram laga finance chang mangam kare amaromne India gi Asmita Dena nupigi keji ni punipangi kanglupta judo masana da gold medal lobang ngam kare hari Under 15 boys ki keji yang kai mangai kanglupta Imphal West ki Nahakpam lamngan mana gold lore Kabaddi championship NAYA na beto thoiraga champion oiba ngam kare Taipei Open Onati Huda masung Tanvi Sharma semi final chang kare Indian Oil Duran Cup ki Shillong chapter hogdokre Shillong lajong mai pakre Siga lonena lojare mayamda pijaba ngasi oi maroi pau sing khwai purang polo se poda amuka na Rajan khumuksam na mayambu khurumjari